Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u jednu epizodu na kanalu Spurver Games gdje danas ćemo igrati Clash Royale. Kao što vidite, mi smo još redano sam ovaj moj deck. I ovdje imamo clan test. Prvo ćemo staviti da mi ne skriju ovaj, kako se zove ovaj El Barbarians. Ljudi, otvaramo prvo Silver Free, pa onda Clan Chest 10 od 10. 47 golda, 1 giant i Royal Giant. 75 golda, 1 giant i Royal Giant, šta je bro? 79 golda, 1 raket i 1 zep. Da vidimo što je ovdje. Dobro, ljudi, sad prelazimo na Clan Chest. Znači, idemo. Ovdje bre. 1620 golda. 8 goblina. To nam baš ne treba. Ne treba. Iron Tower ne treba. Jer goblin ne treba. Neće biti legendary, ljudi. Biće epic. Ljudi, htio sam dobiti neku legendary, ali ljudi, danas ćemo raditi leteći deck. Ovdje u shopu imamo Rage, Battleram i Skeleton. Jučer mi je bila big chest, ali nisam mogu da kupim. Kupio sam Clan Spell, a poslije sam tek vidio epic chest, mogu sam da dobijem i Clan Spell i Bowlera, evo ga. Već smo level 2. Znači, danas ćemo raditi leteći deck. Inferno Dragon, Minion. Kao što stoji bre. Čekaj da ga nađem. Kolumbarel, oni nema da lete pa padnu. Možda pođe. Baby Dragon. Dobro. Što ovdje još ima? Mega Minion. Dobro bre, vidio sam. Balonima. Što još ima? Pa nema ništa više. Vraćamo ovaj spell. Zep. I idemo ti vidim kam, zato što ovdje nisam dobio 2387 trofeja. Ajde. Evo. Nisam, ne mogu da napišem poruku. Bomber. Mi radimo leteći deck, pa ne mogu da ih ovako usporim. I on ću udarisat princeom, to nema veze. Što ovako možemo. Jel, stao jedan minion, stao Baby Dragon i Mega Minion, to će sad radit over. Možda i neće. Tako. Sad ćemo baciti Golden Barrel. Purchase Rush Arrows. Bomber. Tako otišu na tover. I to laganica. Ne želim da sredi ovog Knighta.
onda bacamo Mega Minion. I otišao. I on ti otišao. Ovo dva mi imaju ovaj bić. Hoća tri tovar. Tako i ljudi. Evo sad će. Evo ga. Idemo opet. Sad ćemo baciti Mega Minion. Dobaj nam arrows. Nema. Možda ima. Možda on ima nešto. Jao, sam bacio minions. Jao, pa znao sam ti ima nešto letiće. Minion horde. Jao, ovaj balon sad tamo kod ruši. Jao, night. Što se bacimo Goblin Battle? Tiš, nije tiš. Tako. Minion horde. I Minion. Da, Minion i ti. Minion. I ništa nije ostalo od njih. Sad ćemo baciti Inferno Dragona. To sam ja čekao sve ovo vreme. Imam ljudi otišao tover. Tako je ljudi. Da nismo dobili nijednu legendary u glavu 6. Idemo još jedno. Ura kasku poberim round 3. Sad me zezno s ovog princa. Možda ćemo pušiti tovar. Evo meni koš. Ne znam. Zašto? Zato što je njemu tiš tovar. Da ih malo odvučem da mi se napuni eliksir. Ovaj ima je hoga. Da ovaj sve nema. Možete. I dok ovaj Mega Minion dođe, ovaj Baby Dragon već poginu. Boli me tupi. Staj. Da je papa. To je
da govorim sve pa ne vrši. Sve se završi, kako se neko. I ovo je mi deti. Ja. Tako. Te ovaj mi je otišao. Pa ljudi, to je bilo to što se epizode. Vidimo se. Ćao.